Samolyotlar yürüse tepeye bakıp korkup yürüyordu anam. Akşam olsa pencereleri kapataydık yarık çıkarı çıkmasın diye. Skamyaka koyup içeri bakaydı o kafirler. Даже demizi kladokamızı arttan teşip hırsızlık yapkanla, koylarımızı alganla, soğan kartoplarımızı hırsızlaganla, ruminer, что ли. Эдовие Бекташева родилась в 1936 году в селе Кызылташ близ Ялты. О жизни в родном селе она помнит немногое. Ее детство выпало на тяжелые годы войны. Отца забрали в трудармию, и мать одна воспитывала 5 детей. Beş bala akay yok. O vakit naz yaşarsın. Eskisi bereket üstünü sağıp, balasını peşike sallap, ta Gurzufa базара сатмай ктеки. Помнит Эдовие Битай страшную ночь депортации. Тогда, испугавшись, маленькие дети прижались к растерянной матери. Младшей дочери было всего 1,5 года. Mal gibi vagonlara yüklediler. Biz bağlanı küteye anam. Erkek yok yana. Bir şey alamağın zavalsın. Vagonlar toktasa, haydandır un tapadır da taş üstüne pite pişireken. Vagonlar başlayıp çırma, ballar ağlay. Bu çapa. Семья Бекташевых попала в Узбекистан, в город Бекабад. Здесь их ожидали большие испытания и потери. Baraklar var iken, nemseler, vayenliler çıkan. Abla tapçanlar var idi, çamurdan. Üstü toşek yerine toban. Семья onun üstüne taşlaylar. Sonra dve balki были, stойки. O balkaya ip baylap, çuval geçirip peşkiye say. Tipine biz yatamız. Üstümüze o bala çık. O 1,5 yaşına falan. Anam haydandır. Hem açık piteyi çıktapkan. Gelip kardeşime vergin. O piteyi alıp varamadı. Abli öldü. Sabah bakar ölü. Açlıktan da. В 1948 году Бекташевых вместе с другими крымскими татарами вывезли в Таджикистан. Там они оказались в невыносимых для жизни условиях. Kırım'a gidesiz diye aldattılar iken. Bizi Tacikistan'a alıp gittiler. Yol уже кто-то знает, наверное. Уже kaçan yol aylanan Tacikistan'a. Başlayan ağlamaya. A kuda denirse. Yurtlara öyle tögerek, kapısı yok, bir şey yok. Avcı her bir sembiyeyi koyarlar, böyle kruglu bir şey. Akşamdan yataydık da şakallar oluyordu yanımıza. Kapı yok. Sabah olsa herkes pamuğa gitti. Biz mektebe gittiğimiz. Son mektepten gelgen son. Bir şey olsa bir hamurçuk basıp anama abeti alıp gittim. Anam pamukçuya. Ben hem pamukçuyam, hem otçuyam. O balap gittiğimiz. Akşamdan son o otunu cıştırıp Hutur degen bir yer var idi alıp gidip çuvalını anda zavat edip bir çuval ot kablin bir пол-литра молока дают. Здесь мать один за другим теряла детей. 5 kızdan bir özüm kaldım. Birisi açlıktan öldü. Birisi Zişan degen kardeşim juta kursağı ağırgan, больницаға düştü. Anam kudata Batina işe gittiler. Больницаға sabahın bakıp gitti. Ana ben bir şey isterim. Ne istersin? Tavuğun dibinde ola da yumurta.
Yanına konşu balasını yat ekende. O aşatkanı körgen. Yaxşı balam, men akşama getirim degen. Yumurtalarını ekitken işke. Kayıtkanda man tezsiz geliyor. Balama yumurta aşatacağım dedim. Vagon düşüp oturam. Buraya ayağımı koydum yere, birisini daha tepeye. Ayşe, baban öldü degen. Kınsem baksam sabah var idi der. Şarşaflı kapalı, duvar tarafı aylanan yatağı. Akşama gelsem yoktu. Anam komşuya bırakıp giderdi ki, yaxşı diyor, akşama gelsem ağlay bala. Falan beni vurdu degen. Neverden kursağına vurdu. Sabahcık çırıp öldü da. Bir men kaldım anamın. Эдовие ханым окончила 7 классов. В 1956 году вместе с матерью они переехали в город Шахрихан к дяде. Эдовие ханым устроилась работать швеей. Через полгода вышла замуж за Мурата Асанова, родила 6 детей. Но и здесь ее подстерегала беда. Она потеряла ребенка. А в 1976 году не стало и мужа Мурата. Stroyka da bana kaldı, ballar da bana kaldı. 2 yere işleyeydim, stroyka yapaydım. Главной поддержкой и опорой в те годы для Эдовие Бекташевой была мать. Вместе с ней и детьми в 1992 году она смогла вернуться на родину. Они поселились в селе Гавр Бахчисарайского района. Мать Эдовие Бита еще около 10 лет прожила в Крыму. Сегодня на родной земле растут и строят семьи 16 внуков и 16 правнуков Эдовие ханым.